Kumana na wadandũku wa mieke ya mawira guku muciĩ munene wa Nairobi, andu kuma ituri ngurani cia bururi ni mekoraga magitĩka kuo gwetha mĩaramano. No aingi ya Kenya ya makinya guku makoraga maundu ari mugaru na matanya mao kumana na unyihu wa mieke ya mawira iria mokite gucaria no aingi magakua ngoro na wari aingi makarika mawira-ini mangi maria mahuthagio na njira nene no magekora magitheremera kuo. Some young man had a company, advertised na sisi tukajiunga pale as youth. That was in 2001. Mimi nikaanza kuuza. Na nilipoanza kuuza na wenzangu, mimi nilijipata kuwa amongst wale top performers. Edgar Otieno ni muhiano mwega wa amwe aria matari mate mwihoko, no ndu wa mwanya nake ni mwihumbire wake uria ugucagiriria andu aingi kuma o haraya na muno makiria aguri. Riria wamwona haraihu wahota gwiciria arutaga wira wa ofici-ini kumana na uria we ehumbaga, no andu aingi matamenyaga arutaga wira wa kururia turamu. Haha ni aratutariria uria mwihumbire wake umuteithagia guthondeka faida wira-ini uyu wake, na to uguo tu undu uyu ni muhete mweke wa mwanya wa kwendia turamu twake nginyagia kuri andu mari gatu guku bururi-ini amwe ao aria ateti. Kina Mutula Kilonzo, the late was my customer. Nicholas Biot, Nishai Muzia, and many others. Senator Mutula Jr. is my customer. Lento Imaga is a member of parliament, is my customer. We meet here like almost every time. He buy from me, he's a friend. Ona gutuika we athomete nginyagia gikiro kia diploma, utheru na mwihumbire wake niguo muteithagia wonjoria-ini na taringi no niyo thiri ya ithukumiro ungimuringithania na amwe a aruna ake. Kenda college kafanya social work, lakini hiyo niliweka kando sababu sijapata job ya social work, and this is what I do, and at least somehow inanipatia mahitaji yangu ya pale, hapa na pale. Amwe aria mamowe mari na uge uyu mwega wengi Edgar. Ni mtu mwenye ako na juhudi sana, mwenyewe huwa anajituma. Vile unavyomuona hivyo hivyo ndio vile alivyo. Hata pia mimi namjua sababu ya kung'ara kwake. Na mimi sikuwa namjua, nilikuwa namuona kama ni mpita njia, kumbe alikuwa mwanabiashara. Kwa hivyo sasa yeye mwenyewe huwa anajituma kulingana na moyo wake. Kwiragwo Nairobi ni mugunda wa mahiga, na riria mundu atonya kuo no muhaka ethe njira imwe kana iria ingi ya kwimathira uboco wake niguo ahote kuona irio ciake cia muthenya. Ngiribotera Kameme TV ndigicuka guku ni kaunti ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Muthoni wa Wangari.